Are you ready for your first day? Yes. U-Allystar Forster ulela ngakalala linda ukuthi kuse aye esikolweni. Okhunye kumthabise khulu umthwadlana wakhe wesikolo onazo zonke iinsetshenziswa zesikolo. Ngaphambi kokuthi basuke kwabo noChriselda, bahlole isikhwamana sakhe bona sikuphethe konke okufaneleko kukhulu ukudla. Mbala bathola ukuthi kukhona konke. Kwadlwa nengoma nakhe ayithandako selakhamba ugala. 5 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Bathe nabafika esikolweni bekathi bangazazi nakabona abangani bakhe. Nanyana njalo ababelethi bona bathwenyekile ngabenda babo. Hopefully I've taught her the right skills and the whatever to take her forward into the first journey of her schooling career. So I'm excited but anxious, but yeah, I'm pretty sure it's all going to work out. Ilanga la namhlanje lithwaya ikhambo lempumelelo kulabantwana. Nakusenjalo akusibo bonke bebathabile abafundi namhlanje ngelanga lokuthoma. Kodwa nabagcine bamukelana bathabelana. Emusi Primary School kwaMhlanga eMpumalanga, abotithere basebenza enzinyana ukuthulisa abantwana. Bona kwehle umoya ebantwaneni. Abantwana labalila baza banokuthuka banokusaba ngoba babuye endaweni enye base bayathoma la esikolweni bafike endaweni etsha nokuthi mara ngizaphatheka njengecrèche. Manje kuza ukuthuka nokusaba lokho abalelisa yikho nokuthi nathi sibatsha phambi kwaba basazi. Sekela likahloko wesikolo lithe basebenze kuhle nababelethi. Ngithokoza ukuthi uma fanele sikhuluma emi-meetingini ukuthi ngelanga lokuthoma kulilanga lokubereka abantwana beze bazilungiselele bazitholele iincwadi abantwana bonke bangemaklasini asinamraro ne siba ukuthi sichubeke sithinge phambili balandele umgomo sinesinye isikolo ukuthi isikolo sifuna ini. Ukulila bangasebalile khona ngombana vele bantwana. Kodwana isukele futhi njengombana sekunje kuzabe kuphela iminyaka eli-12 solo bayibambile. Baza kuphunyuzwa kuphasa umatric. Nakhona kuthi ukuthi kuphelile nanginjalo. Kudlulelwa phambili emazikweni wefundo aphakemeko. Nakhona akupheleli lapho kusazokufunwa imisebenzi. Impilo ke leyo bonunuzana.